Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze uyu ni wamanye tubakegurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'ingingo ziba zidasanzwe ziba zasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. AFC M23 yaciye amarenga yo gukomeza gutera gisangani ndetse no guhorera Leta Colonel Wiringoma. Sibyo kandi gusa Sudani y'Epfo abitwaje intwaro biravugwa yuko bishe abarenga 160 barimo n'abashinzwe umutekano. Sibyo kandi gusa turabwire ko drone za Iran zarashe ku bindiro by'Abongereza bihereye muri Chypre. Espagne ikaba yangereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ibindiro byayo mu kurasa kuri Iran. Sibyo kandi gusa turabwire ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ntambara basabwe gusenya ibindiro byose bya Leta ya Iran. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira yuko Leta y'u Rwanda yatangaje ko intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'u Rwanda. Kimwe n'ingi bitagarutse muri zingo z'ingenzi byose turatubambere muri amakuru yacu mwibutsa ko nimba rwo rwa mbere ugeze kuri no mujye YouTube channel mutakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda kazogera kugira ngo ugikurikirane ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho nge nditsiro mpumuza mbaha ikaze n'umujye kuri. AFC 23 yaciye amarenga yo gukomeza gutera gisangani ndetse no guhorera Colonel Wiringoma. Ihuriro AFC 23 ryaciye amarenga ko rizakomeza gutera ikibuga cy'indege cya Bangoka giherereye muri Kisangani ndetse no guhorera Leta Colonel Wiringoma wahoze ari umuvugizi wa AFC 23 mu rwego rwa gisirikare. AFC 23 yemeje ko ari yagabye igitero cya drone gikomeye cyane ku kibuga cy'indege ku itariki ya 2026. Ahanga kandi yanasobanuye ko yari igamije gusenya za drone z'intambara zose zari zigiye kohezwa mu gutera ibiniro bya AFC 23 ndetse no kwica abasivili. Tariki ya 1 Gashyantare nabwo AFC 23 yagabye ibitero bikomeye cyane kuri kino kibuga cy'indege, isobanura ko yari igamije gusenya igice kinini cyakoreshwaga n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gutegura ibitero byinshi bigiye bitandukanye bya drone byagendaga bigarurwa ku birindiro bya AFC 23 ndetse no ku basivili. Umuyobozi wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibikorwa bya politiki, diplomasi ndetse n'imiyoborere Bertrand akaba yatangaje ko mu gihe abahuza badashobora gusaba ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagarika ibitero ku nyeshyamba za AFC 23 ndetse no ku basivili. Iri huriro rya AFC 23 ryavuze ko rifite inshingano zo kurinda ubuzima bw'abasivili. Bertrand mu magambo make yabivuze agira ati: mu gihe abahuza muri gahunda y'amahoro batashobora gusaba Kinshasa kubahiriza ibyo twemeranyije cyangwa se guhagarika ibikorwa byayo by'ubugome byibasira abasivili ndetse n'inzirakarengane muri rusange, ikagaba ibitero bigiye bitandukanye simusiga ku bindiro byacu bya AFC 23 ndetse no ku basivili, ikiba gisigaje kuri twebwe no gukora umurimo wacu dusabwa n'igihugu ari wo kurinda abaturage. Mu rukerere rwo ku itariki 24 Gashyantare 2026 ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC nibwo byagabye igitero gikomeye cyane cya drone hafi ya centre ya Rubaya muri teritwari ya Masisi. Iki gitero akaba ari cyiciwemo abasirikare bakomeye ba AFC 23 barimo Colonel Wiringoma. Umuvugizi wa AFC 23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka uyu ngo rero akaba yatangaje ko amaraso y'abaturage ndetse n'abarwanyi babo ba AFC 23 barimo Leta Colonel Wiringoma atazibagirana cyangwa se ngo yirengagizwe, ahubwo ko Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubigozwa nta kabuza. Kanyuka kandi yanakomeje avuga agira ati: AFC 23 yiributsa ko amaraso y'abagenzi bacu b'Abanyekongo bishwe nabi ndetse kandi bakica urw'agashinyaguro ndetse n'abasivili bacu benshi bagiye batandukanye barimo umuvugizi wo ku rwego rwa gisirikare Leta Colonel Wiringoma, amaraso yabo ntazibagirana cyangwa se ngacecekwe. Leta ya Kinshasa n'ihuriro ryayo ry'abagizi ba nabi bose bazabazwa ibyaha byabo by'ubugome bakoze. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ikaba yaragiranye n'ihuriro ya AFC 23 amasezerano y'agahenge ngo bari mu biganiro i Doha muri Katari, ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikaba zikomeje kugaba ibitero bigiye bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Iyi ngiyi akaba ari nayo ntandaro ikomeye y'imirwano imaze iminsi ibera muri kara gace mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.